بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. Merimdүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен. Hakikatta biz anı Kadir түндө түшүрдүк. Kadir түндүн эмне экенин билесиңби? Kadir түн 1000 айдан да артыгыраак. Ал түндө Аллахтын буйругун аткаруу үчүн периштелер жана рух жер үстүнө түшөт. Ал таң атканча тынчтык, амандык,